Good. Na wega muno ugethi na mbere na kwirorera Inoro TV rucine ruru rwa muthenya wa mwambiririo wa kiumia mweri wa mugwanja mwaka wa 2025 oringi gaitheka rucine haria hothe uri we uri thini wa Jamhuri ona we wija ya Jamhuri gutire na uru kiria kingi Nairobi no heho na ni heho ere ya guthuthua ni nyinge muno mucii wa Nairobi na barabara na cio ni hinge muno ni tondu umuthi ni muthenya uragitanywo mururungano thirikari ni hingite barabara nyinge muno guku mucii wa Nairobi gukiri uguo maria mangi no nginya magegethie na mbere ni twakorwo twakwira tukorwo na umemerekia murihire tukeri uhoro wa riri mwiroreri uhoro wa githomo uhoro wa kothi kundu ngithomera na wone wira na wira wonekaga na njira nyingi ni kuonekaga wira wa kwiyandika niguo self employment na nigukoragwo wira wa kwandikwo toyu ndiraruta na maira maya mothe niguthomerwo mathomagirwo na mugeni uria ndina kethini wa studio akoretwo maundu-ini ma githomo miaka mingi ne gutwira ne igana na ne gutwira guthiaga atia mundu akahota kwiyandika ubati guthoma kothi ire kunigetha wiyandike rucine rwega ndina muthuri ogwetwo Charles Gakuo ni wa cukuru etagwo Air Travel and Related Studies Center ikoragwo itura ritagwo Karen goko mucii wa Nairobi reke aingire mitambo-ini nigetha tuthomithie uhoro wa kothi ici cia moko na ni kothi njega muno tondu ni mundu ni onaga handu ageruta wera. Good morning, brother. Wakangethe. How are you? My brother. Oi. How are you? Ndemwagarie na Irare kiorurie. ko ria kiria. Gogoyo. Urathakire cigana? Njathakire nyimbo 47. Urathigia rumwe. Rwakurwa governor. No ni urathakire Mujuga. Mujuga. Mujuga ni favorite yako. Very deep. Very deep. Ni wendete muno. Niguo. Gukwirwa atia. Gutire na Waru Charles. Ndemwaga uguo no thikagiriria Gogoyo. Ni dami gwa misete guthikiriria ndire Kenya thank you kana ndingihota haria nego no wagenia every other time ndikagiriria asante ukoretwo atia muno wega muno turi okuria ya Travel and Related Study Center Karen turauta wira witu mwega guthomithia ciana maundu ma tourism maundu ma mikawa maundu ma ugendi maundu ma iria cia ndege na riu hari hau kama uri last week 2 weeks ago ndira connecteire ciana mawira maguthie Serbia. Serbia ni kuria capital etagwo Belgrade in Southeast Europe. Ni ciana cia yetagwo Yugoslavia na mawira macio nyonete riu ni mamikawa that is andu akuruga na housekeepers na angi aingi na riu mundu urathikiririo muthe kwena mwana gwakwa kana ni ariki uri arikite cukuru ri ndimera ati mawira ma maundu ma ndege mawira ma air cargo na mawira ma cabin crew makuoneka onamo mwisho wa mweri uyu macio mari Qatar me Qatar me Saudi Arabia na mari Dubai neguo ndakwiriria ati advantage itu kamauni kuheana international qualifications cia kuma IATA neo International Air Transport Association Canada na ICM London no diploma cio maheagwo ri kuria Air Travel and Related Study Center cukuru witu ri they are able to get them jobs anywhere in the world. Good. Thank you. The big advantage. Thank you muno Charles Gakuo. Furori nurakona ri hana tikwega kama na umwe wa makaya maria mari furori-ini witu tondu ni njoete hinda guthikiriria na ni thikagiriria andu ingi ni wagi wa mawira ni undu muragia furori muno unemployment no Charles Gakuo we wahota atia kuhiuka nginya Serbia no kona mawira Charles Gakuo ahota atia kuhiuka nginya Qatar no na mawira na niguo tugiekire tugetha mawira na Saudi Arabia na Saudi Arabia uko nduraiga kama uri ni wera skilled
Nienda kwandika matigiti ma ndege ni andu akuta wira kiwanjini kia ndege ni mikawa-ini mundu wina diploma ciake wanjuria kiuria kiega muno gakuo arahota kuruta wira atia akonera ciana ciake wira atia angikorwo gutie na mawira undu wa mbere Kamau ni qualification tuheanaga international diplomas ati ndakwirire mwana wa Air Travel and Related Studies Center aiga kigerio Nairobi Kenya kuri ungi uri Germany uri US uri UK ureka the same examination diploma ikaheanwo imwe Kamau diploma yo yanyitwo ni Kamau wa Kang'ethe athie Dubai amionanie ni oikaine athie US amionanie ni oikaine athie Australia athie Japan ni oikaine ndirathomithia ciana ciakwa Kamau kuona mawira Kenya peke yake ndiana mathinaja maturehere foreign exchange mateithike na mateithie andu ao niguo wakere Kamau kira tumanya na mawira gukira macukuru maria mangi maingi ndikindu twitaga industrial attachment conditions cia makaire you know 1.5 years ni kirathi 6 months attachment na ni guarantee attachment ukuna kira marwa ngwiri atiriri Kamau wa Kang'ethe thiwethe wira thiwethe attachment wa gona attachment ka graduate asha a very elaborate system ati 1.5 years cia thiraga utora attachment ni mwenyewe na nä å kä tå kä rä boarding school ona wathi attachment na gwethera handå ha gå ikara kä ndå gä a kå rä a na transport ya kå rä a å rä thiaga no gacoka guarantee industrial attachment nä ho mwana akoragwo akä onekera å rä a araruta wä ra wake nä å rä a kwenda kå mwandä ka kå rä a arä Kamau 80% ya ciana ciakwa cionaga wä ra kå rä a ndamatwara industrial attachment kau nä kaå ndå ka muhimu må no wä ra Kamau nä hotaga gwethera ciana ciakwa nä å ndå wa rä rä ni undu wa quality ya discipline ya ciana iria ngoragwo ndĩ nacio ciakwa tondu cukuru yakwa ni boarding ni junior boarding ni kindu kiega muno Kamau is a very good environment to guthomithia mabuku-inĩ pekee ukamahe uhoro wa mitugo ukamahe uhoro wa gwathika grooming yao uria moikara na andu angi uhoro wa wihokeku maundu macio mwana ucio akiuma guthii industrial attachment arakorwo arandikwo wira kinya atarikitie attachment yake ya 6 months na kindu gitagwo language andu mahothagia uhoro wa ruga muno Dubai Arabic kuko na Germany tugithomithagia kifaranja maruta macio niguo mwana ucio wena added advantage over the others ati ni ekota guthii kuruta wira Germany Faraja kuria guothe tondu ena advantage yo yake ya ruga icio ciaragio kundu kou ciaragio kundu kou good so gwethaga connection ya Air Travel and Related Studies na agency iria irikurutaga aruti a wira nja wa bururi tondu tuonaga tarĩ agency cikoragwo ciutikaga na maundu macio gwethaga ndarĩ haha Kamau last time na ngĩũka na company sister company yakwa kana ya cukuru gwitũ twahingũrire ĩtagwo Aviation and Hospitality Solutions Limited rĩu company ĩno ya Aviation and Hospitality Solutions Limited rĩ ĩyo ĩrĩ under the Ministry of Labour under the National Employment Authority magatuhe marua ma gwethera ciana citũ mawĩra mana kũrĩa nja. It is not under the Ministry of Education. This is now the Ministry of Labour. Haya, good. Koguo rĩu wĩna marua macio Kamau mwana waku arĩkia marua macio nĩmo makũhe license ya gũthiĩ gwethera mawĩra kũrĩa mothe mekuonekera thĩinĩ wa thĩ mawĩra macio wamona rĩ ũgatũmĩra ũkamatwara kũrĩ Ministry of Labour nĩ ũndũ wa verification wakwĩra atĩrĩrĩ gakuo Ministry of Labour nĩ alliance na arĩa ũrauga maraheana mawĩra na nĩtwa confirm atĩ mawĩra macio mekuo rĩu no thiĩ na mbere advertise ciana ciaku ciona we my brother gakuo rĩ ũmenyaga atĩa kwĩna mawĩra macio kũndũ rĩu nani ndahe marũa maya ma agency nĩ thirikari ya Kenya and the Ministry of Labour rĩ nani ngetha recruiting agencies arĩa marĩ all over the world ũgathiĩ Dubai ũgathiĩ Qatar ũgathiĩ thabarĩ icio ciothe ũgaikara nao thĩ o nĩo methaga kũrĩa kwĩna mawĩra mathenya macio ma mawĩra mabũrũri macio makorwo marĩ located
Rumakajira haha hena wera apply haha hena housekeepers haha hari na cabin crew haha ni mekwenda andwa air cargo ani maida hotel managers ani maida ma chef niguo andwa kamakoro koro makiona mawira anywhere in the world na ni besha jaga kama 250,000 a month ngiri 250 ne jaga makuhe gya kuria makuhe gwa ukoma na transport ukora ya mukawa ne besha jaga ti besha jaga ne gatharu tukari kothi iria muna cokure ya Travel Related Study Center Karen bona gakuori yes o mwaka ri nyonaga bururi wa Kenya ni urekagiriria anake na iretu ta milioni 1 1.1 mathie wira mwaka ni ndironire arutwo aingi ni mararegire horo wa degree ni ndironire marenda TVET ni kithomo gitu hihi gikoragwo tikio kia maira maria mekuo thiini wa thi na thiini wa Kenya kana ni githomo ndu rigi no giko githomo ni gituhitagirie Kamau for the last 33 years yes ni ndauta wira ugite uthomithia ciana maundu ma tourism ni ugendi na mikawa na waja cia ndege na ni nyonete ugo raiga ati riu more and more ciana irathura uka TVET eno yakwa Air Travel and Related Study Center uku gwitu handu aguthie university tondu wa riri ni kothi cia moko ngakwira atiri Kamau kurugagwo o na ngakuonia mugeni agaidagwo o maira maya Kamau ni kothi cia miaka iri Kamau na warikio kaheo international qualification university to ni cio raihana na no njega no ni we ati probability ya public university kurikia degree na miaka 4 gutagometwo ni ukuona na kwena question mark hau mwana karora atiriri ni kukuratigia kavathi miaka 2 gwagaku thome cabin crew kana thome travel and tourism kana thome air cargo kana thome duke chef handu ha university rito iria ngarikia ndio wa the obstacles ko ireke gatagati ni kau good todo that is one thing ningi ona arikia ri ni onaga magirwo mathi wetha wira ri taru ni onaga university students mathi wetha wira mikawa ini kana kwa ndege ri especially kwa demakero atiriri aya where is your diploma ya ayata haha ni jaga university very good congratulations you have a university degree no with this one you could need kedo kumete International Air Transport Association, the association of all the airlines of the world. We know you are the genyo korira and so on and so forth. Universities don't bring them very close to the employment. Uri TVET ige kurehera. Todo kodichi cia moko ri. Kodichi ndenda ukuri atia. Kothi cia moko nicio iratigia. Todo maira mau matiagaga. Maira macio matiagaga. Todo niki ndondo ndimo maigi out of every degree holder Kamau ri ni anidaga andu 7 kana 8 mena diploma hotel manager degree ni akoni di front office modo wa reception modo wa riko ni akoni di modo wa housekeeping ni akoni di modo wa laundry ni akoni di human resource ni akoni di food and beverage manager diploma degree umwe holder anidaga ciana anidaga department heads anana, and this is true for every other department. Good. Ere ure mukoragwo kuna ne muri namba cia thimu. Mundu he uri angimukinyira Charles Gaku. Charles Gaku 33 years Air Travel and Related Study Center to mwina wa Karen Nairobi. Namba ito ya thimu ni 0721 380 590. Limeshokere 0721 380 590. Ukagito ni raithi muno Kamau todo wakinya tauni ukuoya namba 111 ya guthie Gongu uigero handu etagwo Karen Shopping Center. Neguo Karen Shopping Center ni hari mukawa Java hau ni hoto kona shuttle bus itu igakuoya free of charge ukoyo ni shuttle yo gareho cukuru ka making inquiry yaku na goro giuga mwana oke na muciari nigo twanarie na muciari ucio twarie tumwekera counseling njega goro kamya course ile akwenda guthomera niguo ari akirikio guo Kamau ni passion yake enayo na mara macio mothe ndari horo wamo ni kuhota guteithika namo. Aya good. Muroya nari twina intikira thi na mbere na mweri wa July
na tuna ya mweri wa kenda na ya mweri wa 11. So we have July, we have September, na twina November. Good. Rureke toke muroya na muroya ciana cithome ki irehe atia cikare kundu kuhana atia ndakunengera mwana wakwa Charles Gakuore mwiritu we haria wakwa witagwo Macenjeri Macenjeri na mwanake wakwa we haria witagwo Meki Karanjari na kimwana kia my brother gitagwo Jimire na onge watho ni itu witagwo Kiprono ri ni makoima mari andu ature wega kawiro geragia muno riu ri wakwa ni miaka iri uke ni rikire Karen 100% ni boarding. No boarding is only kuga atiriri. Monday to Friday, they must be in class. Saturday na Sunday muruka no kuinuka ri. Kana ucerera aciari ake ri. Kana arata ake ri. Kana atata we ri. Free gwika uguo. Fithi itu ni 45,000 o mweri. 45,000 shillings per month. Ena kikamau. Ena breakfast. Ena cai wa thaa 4, ena lunch, ena cai wa thaa 10 na ena dinner. Haya nyakirite full board, tago full board accommodation. Acoke akome ena accommodation. Mari kwa mari ana room umwe kana 3 or 4 na o hau ekena mathomo kare kurehete ukiothome ni mathomo ni mo muno. It is most important. Yes. That is only 1,500 per day. Mwana uyo arie breakfast. Arie breakfast. Anywe chai wa thaa 4 na ti chai mejagethe. Tuli in the industry. Ni chai mwega. Ti ati ugakorwo ati umejirio karia na kuya aca. Arie ranji. Arie ranji. Na ni ranji ya kuhuna. We are in the industry. Dikarehe mwana gakora hana goda. No igire wari na kuria gwitu Marumane. Marumane. Ni ni magira Marumane ngarehe irio cukuru. Good. Akwa matihutaga. Anywe chai wa thaa 10. Manywa chai wa thaa 10. Arie hwaini. Dinner. Ti sapa. Dinner. Dinner ikaraga thi ukaria. Sapa mundu aria arugamite karia gaka high school. He tofauti ya sapa na dinner. Ni sapa ti ya ihenya. Urugamite ule kwaria tuli high school. Dinner ikaria yetagwo fine dining. Ni ure unywe ga starter, ure main dish, no kirie dessert. Come on. Hiyo ni dinner. Hiyo ni dinner. Yenyu fine dining. Azoke accommodation ni nayo. Na accommodation ndio haria tu ndio tugera huthira ko. Thitima ni nie. Mai ni nie. Wi-Fi ni nie. Security ni nie. Gutiri horo ati hiyo mutiri na mathomo air travel tondu ni komirwo ni matatu tondu kire boarding. 1,500 kuwa kireta kuheana. Tondu mwana uyu ngikara nake kinori okage kira nire no mwethera nyumba na ndimwethera nyumba no muheaga tigiti o muthenya na irio ciothe o muthenya no muhe mbeca cia airtime o muthenya na cia wifi o muthenya na cia thimu na thitimo murihire kule na coka wogerere stress cia kana ni akinyire ri kana kinyite na ndui uria ekaga arikia thaa 4 cia hwa thaa 10 cia hwa ndu kaba komurehe Air Travel and Related Studies Center Karen hekiria gioka hakuma kwi mwiroreri gutea muno witagwo kinyomo wa gicuguma anjira geithia Mr Charles Gakuo muno ni turathoma maundu maingi kuma hari tafarire no mwena yo rucini ya kothi cia moko na mikawa. Do they take D+ passion ni na ni wetu ta kaundu karia wendete gwika ri Kamauri ni number 1 to ni njugaga atiriri onoko wagire na ndurete kuruga Kamau utigiro watuka a good chef ni enjoyaga any grade provided ni wikite form 4 todo our examiners moigaga atiri Kamau as long as you have a good command of the English language you can understand subject matter yake ri urathomera na most importantly when a passion you can do the courses kana ni Kamau kana ni D-, kana ni D, kana ni D+ yo wagweta nyunaga I call and a passion on aria magwete muno ni makoro maki excel wega haya thank you they are the ones who perform the best yes moy mare inadequate na mahitia gwaga kuo mae ukoro makihithuka wega riu ni ndwagiriria on makoro makimenya ai tiguthie wega ndireroragira documentary muthenya ungi ngona cia thabari cia meri cruise ships tuigire ku twikuo muno kuri na group thira an employer
na nä akånjoera ciana nyingä cia cruise ship. Nä cruise ship ikuaga biria 10,000 passengers, 800 staff members. Ndironire mweretwo they dependent of the seas. Yes. MSC. Yes. Na arutia wera ri. Magana manana kinya ngiri. Sometimes even 2,000. Na ndonio marihagwo wega muno. Kwaja cio makiruga irio kuu kona maikaire maica mega kuu meri. Ngiri magana meri na gutikire kindu rakiruta ateta gia kuria wakirio kuu ukoma no kuu. Gutire transport yukire nayo. Ogwo cio ciothe. Ni ciothe ukarehe mucie. Era ni contract ya miaka 3. Wanda kuri ni ukari na woka nacio witheme munjuga ndagagutware bypass. Koguo kama bia kiria mawira maria matigarite thiini wa thi na hasa hari mumo ni mawira wa moko ta maronaga kuwa githomithia. Kothi ya mbere ni hotel management. Ni managers ya mikawa. Aya nio makorwo makiuga ati nie ni manager wa mukawa, every department of the hotel agathiaga korwo akimenya uria mukawa korwo ugithii na mbere. Kothi ya keriti chef food production kana culinary arts. Ani marugaga kindu giothe, they know about all the cuisine ni irio wameta culinary arts na ti culinary arts. Koguo riria uguthie mukawa ukareherwo irio ureheirwo irio ni mundu muthomeria culinary arts na warehirwo is cuisine. Irio ni cuisine, the kind of food is cuisine. What you buy pass away cuisine haria kama irio ni cuisine. It's cuisine. French cuisine, Italian cuisine, Indian cuisine irio, African cuisine. Githeri ni cuisine. Kama 1.5 years. Every course ni 1.5 years. Kirathi 6 months. Kiria. Ewe ginia air hostess ire no ni ndona iretu acio amona raihu na anake acio na anake ni 50-50 50% male 50% female ale makuheaga gia kuria gia kunyua ria ndege ria raini na ucio tiguo wira wao peke yake, to making sure you are comfortable ndege-ini tondu ndege ni thia ihinda inene muno wi kuu thiini na the only person ungeguteithia ni air hostess naguo gia kuhea kuria gia kunyua korwo make sure you're very comfortable. Ari ho dikionaga moyaga araihu ni undu wa mirigo kuria kuiga mirigo iguru ri utagota gukinyira ri very important ni andu very polite. Taugithi Emirates uthie Qatar uthie Etihad uthie Fly Dubai ona Kenya Airways urie wathomeire ku probability kama 3 out of 10 of those cabin crew mekuga mathomeire hoidrokite ndare Mombasa hoidrokite na etagwo this airline, the red one, itago atene gukwira riu ndakurire cabin crew eri it was Skyward Airlines. 2 of them out of 4 ni akuma kuria air travel and studies, and the same for Etihad, the same for Dubai, Emirates, the same for Qatar. Tondu wa guthomithia githomithiti gakuo toko gukinyira ati ataturirikanie namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590. College ni Air Travel and Related Study Center in Karen. 0721 380 590. Kothi namba 4 tondu ni tuona kothi ya mbere ni hotel management manager mikawa ya kere ni food production acio ni chef kana culinary arts ya gatatu ni air hostess the course ya kana ni air cargo. Air cargo daigua air ni ndege maundu ma ndege cargo ni mirigo ya ndege iyo ria fatara jamba ina hinya asa ni tioguo kama une gutitika mirigo horo wa icoka ticoka ni it is a regulated thing na maundu maingi mothe ni automated ni ngugagera nda mundu ina githurita kia jack wa forward urakuno guthura ni kubanga uria mirigo ya guthii tondu ndege kuwa mirigo ya mithemba mingi fresh flowers maguthira haha no na human remains when you die ukaga na ndege nitagwo kiria itagwo human remains ukaga cargo as human remain gold live animals uria iguthira ndege-ini iyo kwa ndege specifically cia mirigo citagwo freighters you know DHL you know FedEx so ni specifically cia mirigo ndege no ngimura ni kuona ndi na dirisha ni ya uhoro wa mirigo koguo
ando a air cargo Kamau matire maigana in the world todo tugaga ndege kuaga abiria peke yake ni kuaga air cargo ni guthomithia air cargo neguo kuma hau gwe kothi ya gatano tabe utige guthia ya gatano air cargo guthoma ihinda rigana ate no miaka iri 1.5 years kirathi 6 months industry na fithi no iria ya omweri 45,000 a month ina irio ina mathomo na ina wa ukoma kosi ya gatano iria koragwo thiini wa Air Travel and Related Studies Center Kireni niriko International Travel and Tourism andu akubanga rugendo rwa mugeni atana kinya guku ageni marehaga even a year before mokite thabari kabanga ati ageni cio makinya hwaina magatoro Kempiski macoke matoro Thamburu matoro na Inyukie mokire Nyeri haria Arc mathi na Ikuru na Ivasha marekirie Masai Mara momboke na ndege mathi mone wa Tamu macoke moke maria Dinner Carnival mainuke muci ugaduru kufaga on mutekite International Travel and Tourism niguo rugendo rwagirire na rugendo kuri kaundu rugweta rufagagwo Kamau ndugiaje na Masai Mara ati urekirie na Ikuru tondu ni anti climax kana wajithambire na macumbi ati Mombatha coke ningi uke urekirie na Ivasha kabagagwo kaundu kega ore mugeni rathi akona better experience akona ni climax file dinner ya Carnival is the last kabisa one. Course number 6 eno yako ya tour guiding rugendo rwa githondekwo Kamau ri gutikire uri gutwara mugeni kuri arakenda guthi na tutuire tugaga ne tuguthi Masai Mara we ndukona time kamo no break yo wahe ori hinga cukuru gakugera muci tuthira Masai Mara na uri hende nyambo ireka migration gatata ucio wildebeest gatata they are now migrating at this time ne ndiroka na uko gwitu iroka na guku in the next 2 weeks 3 weeks ni ukorwo kiona kinya na ati cioka guko kuohanda igathira Tanzania mari wagatatu gwe ciaraga ucio wa kuohanda na kuri ari ni guru cia kiyuria ri kuohanda igacoka naku matani tene Serengeti na Ngorongoro goko ni honeymoon aya nithiete ku Serengeti na Ngorongoro Kamau ndakwirire 8 years ago ndimwe mwana wa miaka 8 my grandfather Peter Wajohi ajoga kandwara ngari-ini yake ari tour guide akanyigiria ku tugathie Masai Mara tugathie Serengeti tugathie Tarangire tugathie Lake Manyara tugathie Ngorongoro ku guothe wena miaka 8 twahiga cukuru especially December yari mwega muno he was the best tour guide wa kaburi tagwa UTC for 27 years ona ndamie kiguthie university ndarekia my high school ndakere guthie university agwenda guthie utari ni passion Kamau akaundu kare mundu akoragwo akienda gwika iyo ni kothia tour guide na tukwa tushiriho muno oro tour guide tondu ne juni wonete ati that population ya guides ni marakura no replacement ya oti at the same rate ko ni gukinya handu twage guides kogo iyo ni kothi nge kokorogera he mawira muno na ni ukuyandika uria ugire wathomithio ni Gakuuri kuria Air Travel and Related Studies Center ugure ngari yaku ya tour utuika freelance guide ukayatacha kuri kambuni ya tour hira kwina negwa so all these things are there Kamau kedirikania muroreri ati Air Travel and Related Studies Center ni maroyana ni murathi na mbere na kuoyana mweri wa mugwanja wa July kumahoni wa September na November namba ya thimu ni 0721 380 590 exactly bona Gakundarora kurigana uria waria na ndona atongoria muno makejera nderetio ni njega ndona kothi ciothe ni irabatara mundu gukorwo na kuhutania na uria ungi muno interaction the social courses mundu mwendi andu mundu mwathiki mundu mutheru ni jonone andu atu arizimu na makorogo mahana hindi ciothe ni mundu mutheru mundu utari na maundu maingi mundu mukeni mundu mwenda andu social courses social skills mundu kwenda kuga the magic words to excuse me good afternoon may I please sir madam mundu macio those are the people maigara ku makoro now they go very far kothi no yaku ri kai fatara mundu gutura jetwo ne neatness ne neatness tukaga atiriri people in the industry neo gicicio gia Kenya so you must have a pleasant disposition you must be good to look at pleasant disposition no draki na mundu na marasta ati tour guide tado otoduga mo folgi na marasta kana moami ni the first impression to make aga
in the industry niyo determinaga uria andu maguthie kuria marikia thabari makiga atiri ai andu a Kenya ri mahana una neguo. So we are the image, we are the mirror of the country as far as a tourist is concerned. Good. Tereke nguri atiriri tondu aya ni andu ethi Charles Gakuo ndiraga na ukuria travel. Uhoro wa discipline muroraga atia hihi? Gakuo ni strict. Todo industry ni strict. Industry ni yugaga atiriri. Timekeeping is a must. Grooming is a must. Gakuo koragwo akiuga. Grooming is a must. Koguo twina anake na airetu. Na ni mumo. Miaka 17 by the way. Kinya 21. Kone wao komari kuri mwena wa airetu na kuri mwena wa arume. Matukana hedi ya kirathi kana hedi ya games. Koguo problem ta issue hatiri. Nige nijaragia na ciana cia kwa muno cia cukuru all the time ukaragia nao nigo makwa makimenya purpose yake ria gitumite moke. Hedi ria uragwa we strict ire uramaanisha ati haswa. Nikuga ati no nginya u follow maruta maria makuiga mathaa. Uria grooming ekwenda oria industry ira doutrain uthie ekwenda ri ga make sure niguo nayo hana tondu ariri training is a change of behavior. If you don't change behavior then training has not taken place. Good. Nikurekia turarikia ukiugaga uhoro na niguturirikania namba cia thimu tatwire muciari angimenya ati mwana wake endete ki? Namba imwe ni okay ndimuhe counseling. Very good counseling. Yakone at college level. Todo counseling tuheanaga for free. Nigo ndiriga mwana oke na muciari wake. Nigo tukarede na ndimuri atiri mwana wendaga gwika atia. Nake muciari ga confirm ni ma ati ndege igikoro iguru mwana wako aruga magatika kiria gyo thereka arorage ndege iyo tondu gutuka ya hostess. Maundu ta macio. Uria akurite mwana ucio no oka kuria gwitu cukuru ri. We have a very strong counseling department. Magaika twaikara thi nake tukamwira uria mwana waku aroiga ekwenda kothi ino kana ino. It becomes very easy. Namba ya thimu no turirikania kuria muri kwa Sekondi Komitu 0721 380-590. College ni Air Travel and Related Study Center. And get a clear juge wakangede. I'm always very grateful to go. God bless Royal Media. Thank you. And most of the all the students are welcome at Air Travel and Related Study Center. Thank you. Thank you, Charles. Have a good day. You too. Thank you very much. Thank you muno kodisho nejaga kothi dathatu uthome wone wira wa kwandikwo kana wa kwiyandika kuria Air Travel and Related Study Center ikoragwo Karen kwa Mr. Charles Gakuo akoretwo uhoro-ini wa mathomo kwa ira ria miaka 33 QBE qualified by experience. Mundu thomithitie ciana miaka 33 cio ni mundu ena uge muingi. Asante. Aketuthi mwana uri ungi wa studio ni tondu atafarira yake muri ndona Michael Jagane akinya nena grupu ya ageni megutwira magerera kuo mena bwana Ikua na bwana Gicini umagare Muru na ndona agitumirwo mbica cia kuria Muru town iyo thaici ungithie ni ire etagwo na Githongo Ghost Town utire na andu. Ikua ndio kana ukira Thika Road agera Kiambu Road. Michael Jenga waikaraga haha Runda koguo no gachopoya aradi tondu wa tafarira yake muri ni njitoka magwa kang'ethe na njugaga atiriri tita guko kumagwo na rangi no uria wa mbeca na rwimbo no ruria